turabasuhuje. Iyi ni Intego Official, muhawe ikaze. Nkuko tubizi, hari abantu baheshwa icyubahiro, ububasha, agaciro n'ibyo bakora mu mibereho yabo ya buri munsi. Tugiye kugaruka ku bakinyi 10 hano mu Rwanda baconga agapira, bagaconga ruhago bakabica. Muri uko guconga ruhago bikabatera kuba babengukwa n'abakobwa beza bizungerezi, ku buryo umukobwa utambutse atambuka azi amazina yabo. Yemwe abakinyi bamwe n'abakapitene bubatse ibigwi mu makipe yabo. Ibi bahesha kubona abagore beza b'ibizungerezi, amafaranga, amamodoka meza yabagezeho, ariko ntibyakunda, babaheshwa n'impano y'akaguru kabo. Ngaba abakinyi 10 bivuga ko ari abambere mu Rwanda mu kugira abagore beza, abakobwa b'ibizungerezi, bihurizwaho na benshi, ibinyamakuru bitandukanye, kandi abenshi badashidikanyaho. Mu kukugezaho no rutonde, turahera ku mukinyi wa 10 tugeze ku mukinyi wa mbere. Urasabwa nawe ubwawe, akaba munyarwanda wavuze ngo ijisho ry'undi ntirikurebera umugeni. Ushobora kugira ukunda muri bo, uzatubwira muri komenti. Ni karibu hano ku muryango mugari wa Intego Official. Umukinyi wa 10 ni rutahizamu w'ikipe ya Police FC. Uyu mukinyi akitwa Byiringiro Lage. Nyuma y'uko akinye hano mu Rwanda, agakina no mu makipe yo hanze, nyuma gato aza kugaruka mu Rwanda akina muri Police FC. Yabengutswe nawe abenguka umukobwa witwa Uwase Keria. Abanyamakuru, ibinyamakuru, interinete, kuri murandasi hose bavuga ko uyu mukobwa Uwase Keria abica bigacika kuri Instagram. Ni umukobwa w'ikimero cyiza, umukobwa w'imbavu ndende, kandi ni umukobwa umusanganizwa bisabo nk'uko mumubona ku mafoto. Ku mwanya wa 9 turasanga umukinyi akaba kapiteni w'ikipe y'igikundiro yitwa Rayon Sport. Uyu mukinyi yakinye mu Rwanda, nyuma akina no hanze y'u Rwanda, ariko nyuma gato yongera kugaruka mu Rwanda akinira Rayon Sport, ayibera kapiteni. Uyu mukinyi yitwa Muhire Keve, akaba afite umugore mwiza w'ikizungerezi. Abenshi bakunda kuvuga ko ari umugore w'umusore ubyibushye, ariko w'igikundiro kandi ukunda abantu, uca bugufi, witwa Cyuzuzo Delphine. Uyu mukobwa rero abantu benshi bakunda kuvuga amangamburi iyo bamureba kuri Instagram, iyo bascrollinga amafoto baramureba, amazi agatemba akanywa. Ku mwanya wa 8 turahasanga umukinyi asanzwe akinira ikipe y'igihugu, akaba akina akabica bigacika. Uyu yitwa Imanishimwe Emmanuel, uzwi ku izina rya Mangwende. Akaba yarihebeye umukobwa w'ikizungerezi witwa Uwase Claudio. Uyu mukobwa Uwase Claudio bivuga ko bahuriye muri uyu mukino wa football cyangwa se umupira w'amaguru, aho umukobwa yari umufana we cyane, bagahura muri stade. Emmanuel Mangwende akamureba, yamuca iryera, akamubenguka, bikarangira babaye abakunzi ku buryo budasanzwe. Ibi muzabona kuri za Instagram zitandukanye, aho bavugisha benshi amangambure ku rukundo rwabo. Ku mwanya wa 7 tuhafite umukinyi w'ikirangirire ukina mu ikipe ya Rayon Sport, akaba umusore unyarutse utaha izamu, akitwa Biramahire Abedi. Uyu mukinyi akundana n'umukobwa witwa Kagame Vanessa. Ni umugore w'ikimero cyiza, kandi ni umugore wakenewe n'abanyamafaranga benshi, ariko amafaranga ntiyagira icyo akora. Akaguru ka Abedi Biramahire
kamuhesha umugore w'ikizungerezi, umukobwa w'umusanganizwa bisabo, umutereka amata. Ku mwanya wa gatandatu hari umukinnyi wawuteye karava akakina mu Rwanda ndetse akina na ikipe y'igihugu ndetse no hanze y'igihugu witwa Faustin Usengimana, akaba yarihebeye ikizungerezi cy'umukobwa witwa Bayingana Daniela, bakaba bamaranye igihe kinini. Uyu mukobwa Bayingana Daniela bavuga ko ari umukobwa wo mu biryo, ufite imibereho kandi ukunda abantu. Ku mwanya wa gatanu haraza umukinnyi akaba kapiteni wa ekipe ya APR FC. Uyu mukinnyi yitwa Niyomugabo Claude. Uyu Niyomugabo Claude akaba yarihebeye ikizungerezi cyitwa Umutoni Nadia, akaba umukobwa w'uburanga burangaza abahisi n'abagenzi, ndetse no mu minsi ishize mwarebonye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri stade ku bari bari muri stade. Uyu mugabo Niyomugabo Claude yerekanye umukunzi we witwa Umutoni Nadia muri stade yose, imbere y'abakunzi ba APR FC, imbere y'ibihumbi by'abafana. Tunyarutse ku mwanya wa kane turahasanga umukinnyi akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba yitwa Djihad Bizimana, umuvandimwe wa Haruna Niyonzima, akaba afite umugore mwiza w'uburanga witwa Isimbi Darida, akaba umukobwa mwiza ubereye indoro, kubamuca iryera baramushima. Uyu mukobwa bavuga ko kandi ari umukobwa ugenda mu modoka nziza ihenze muri iki kinyejana hano mu Rwanda, ndetse uyu Djihad Bizimana n'uyu mukobwa bakunda kugaragaza amafoto yabo basohotse cyane cyane bumva hewa cyangwa se ikirere cyo hafi y'amazi, bari kumva akayaga, bameze neza, bakabica bigacika kuri Instagram, Twitter ndetse n'ahandi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukinnyi akaba rutahizamu wa ekipe y'igihugu, akaba yituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukinnyi witwa Nshuti Innocent, akaba yarihebeye umukobwa w'umunyamerika ufite inkomoko yo mu Rwanda witwa Uwase Nice, akagira uburanga burangaza abahisi n'abagenzi. Uyu Uwase Nice bivuga ko ari umukobwa ukunda kugaragaza amarangamutima y'urukundo rwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, Instagram ndetse n'ahandi. Uyu musore Nshuti Innocent nawe ntabwo ajya yihishira, ntasiba kubigaragaza, akagaragaza ko amwitayeho kandi amukunda, yamugize umwe ku mubumbe. Uyu Uwase Nice akaba yaragiye muri Amerika akiri muto, ariko kugeza kuri isaha akaba yarakundanye n'uyu musore w'umunyarwanda, bose ari abanyarwanda, witwa Nshuti Innocent. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuzamu wa ekipe y'Amavubi witwa Kimenyi Yves, akaba azwiho gutunga ibiceri byinshi cyangwa se amafaranga, akagira umugore mwiza uzwi ku izina rya Muyango Uwase Claudine. Uyu Muyango Uwase Claudine, urukundo rwe na Kimenyi rwamaze igihe kinini ruvugwa, nyuma yaho baza kubana, ariko muri iyi minsi urukundo rwabo cyangwa se couple yabo yajemo agatotsi, ubwo byagaragaraga mu itangazamakuru hirya no hino bavuga kuri couple ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango Uwase Claudine ko hajemo agatotsi cyangwa se umubano utameze neza. Bamwe bavuga ngo kanaka yamutwaye umugore ndetse na kanaka yamutwaye umugore. Yewe bagiye bavuga no ku bahanzi batandukanye, bagira no kuri Juno Kizigenza, inkuru zirayimbwa, iz'ukuri nzitari ukuri, ibintu bibura gica. Ndagira ngo rero
mbabwire ko icyo ngicyo ntabwo aricyo cyatuzanye, ahubwo icy'ingenzi ni ukugira ngo mbereke Kimenyi Yves n'umufasha we Muyango Uwase Claudine. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukinnyi wawuconze karahava, agira igikundiro muri ekipe y'igihugu, agira igikundiro muri APR FC, ageze no hanze arawuconga karahava. Uyu mugabo abenshi bamurwariye indege, abakobwa b'abanyarwandakazi bazaga muri stade bamwe bagataha barwaye. Uyu mugabo yitwa Yannick Mukunzi. Uyu Yannick Mukunzi ubwo yakinaga no mu Rwanda yari afite umukunzi witwa Joy Iribagiza, bari bamaranye igihe bakundanye kuva mu bwana, akomeza kurinda isezerano kugeza ubwo abandi bamurwariye indege bakajya mu bitaro, ngo amour, urukundo ngo rwabaye rwici kuri uyu mukinnyi w'uburanga w'umusore w'igihagararo cyiza kibereye abanyarwanda. Ariko ibyo ntibyamubujije kubana n'uwitwa Joy Iribagiza, bakaba bafitanye abana babiri. Tubashimiye uburyo bwiza mudahwema kubana natwe uko bukeye n'uko bwije no gukurikira ibiganiro bya Ntego Official. Ndagira ngo niba unyuzwe n'iki kiganiro utegereje kuzahabwa ibindi biganiro byiza, amakuru agezweho ndetse n'izindi nyigisho zafasha umuntu muri iyi minsi y'ubuzima.